Ayo, saya mungkin lantaran dia ring pemilihan perolehan nomor 5 Manggani Sayaga. Majeng ring pemilihan sering perolehan nomor 5 yening sampun Sayaga gal hadiran tiga. Sampunang lali ke pura membakti, elingan mata canang sari. Ngiring ngajegang sebalik, melara panantuk satwa Bali. Om Swastiastu sareng sami. Sane mangke titiang jagi ngaturan satwa, sane memurde pedanda pake. Ada katuturan satwa di desa anu. Ada kone telaga melah tulang telaga nento madan telaga kumudesar yehne aning pesan di tengah telaga nento mente tunjung manca warna nadang membunga bone miek ngalu osah para tamu lilingani mengisap saren bungan tunjungen to di beten bungan tunjungen to liu pesan ada be jahir ada nyalian ada lindung buah yuyu ento nyinaya keaslian toyane kacerita jani icana tuan kepundukan lakar ngaling apa iya lakar ngaling balang buah kata ngajana ngeloda ngalinang buah ngauhan sawatara subekanti sanja tusing masih ada balang buah kata aneh ada itu tuah dongkang dogenan itu lantas icana nyencolang turun ke telaga nih ngalakar iya ngalih be re bene ento mula amah-amahang icana ke subekanti makelo icana mejujuk itu tusi ada be aneh bani pak tekening icana layak pesan pasang icana subesan dikala nyencolang iya mekeber gitu di dhuwur gunungnya gitu iya katanya mapinah-pinah pesu lantas dayane buwe mani semangan icana mejujuk gitu di telagane ma panganggo sarwa putih ma kedu ma anting-anting ma ganitri mua ma gandale ma sebang sadu mapi dadi pedanda ditu icana ngelarang kedarman agamane nyansan makelo nyansan manipa bene teken icana tur ada bene ane bani mata teken icana nakona unduke icana tusin cara kedis cara ane lengan ditu lantas icana mesaut sambilang memantra puja
cening be ajak makejam kene sujatine ane jani bapo suba tu singnu lobo tur momo ane jani bapo suba melarang kedarman agamane suba tu singnu ngerayuna sarwa meure ditu lantas ngancam makelo bene baningan sangka tekening icanga ditu lantas icanga mesebang sadu nayanin bene jak makejang udah cening be aja makejang lacur hidup cening buka jani puing telung lakar adu anaknya tekemai ngapo sang ngapo jari ngapo pencar waktu bang sina cening aja makejang lakar mati apa buat kesing nyidang nulungin cening itu lantas gue matur bene singge aratu pranda tiang lunas urip saking aratu punapi jaantu sumasak ngurip tiang sampun padeng itu gue masalah icanga mesuang dayane nah kene cening aja makejam bapo dayan bukan telaga lingah telaga nendo madan telaga anu duen ide betara rudra telaga nendo tusing ada manusia nenawan jani bapo nyadia lakar ngajangin cening aja makejam ngobrang ngaba ke telaga nendo itu lantas mater iudang aratu yang ledang titiang dumunan aratu besaut masih ingalian timah saha kete yang ilu aja apa punya nanti mati nih itu lantas sedina-dina icanga nyotot tur ngeberang beni ke dhuwur gunungnya sobat dhuwur gunungnya tak mungkin ada batu lempeng itu lantas icanga ngulungang beni tur ngamah beni sedina-dina sewai-wai icanga ngeberang beni kanti telah be ane ada di telagan itu ka cerita jani di telagannya itu anu tuah yuyu dogena itu lantas matur iyuyu singgih aratu sane mangkin kari titiang kemawon ledang aratu make titiang kadi nyaman titiange itu lantas iyuyu ngapit baune icanga ngeberang iyuyu ampun ke dhuwur gunungnya suba di dhuwur gunungnya tepukina tekening iyuyu liu ada tulang be di dhuwur batu lempehen to sina tulang bene itu tulang timpal-timpal nih itu lantas dayangnya icanga ketara tekening iyuyu itu iyuyu mabat icanga cai icanga sina cai mula lobo tur momo ando tuah tulang timpal wakene ane jami uliang wake kemo ke telaga pemuda sana sina pusing ada telaga
kerasa subuh ngantek di telaga Kuda Sarani itu. Itu lantas Iyuyu ngapit ngerasang baunya Icanga ngemasin Icanga pada ketonyen upah anak lobo turmomo sina ala ketemu solah nebu ke Icanga tusing patet sandang tutak mapi dua dados wiku ngelarang kedarman agama nih iraga dados manusia patut nih sekali gendengnya puniki ada sampunang kali iraga jak makejak ngelestarian toyane salisi-lisi nunggelika toyan segarane kerana toyane untuk pinakesangkan paraning kauripan iraga sareng sami juga tanggung bersama seret kirang langkung titiang nunas sinampul Om Sandi 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 Om Suksema.